tiki ni ndiratigire thibitari na ngamenya ni arathie idi riu ni guku kungikora twikate mundu ni akuire ri atia na kuwa niki maundu mwana angikora tutibatie kuria ngai kiuria ri situation kama watu wengine kama wao lazima tuulize swali he mundu andikire handu atiriri ngai ona korwo tu wira gondoragio kiuria aha tu twitikirie tukurie tondu riri asa na nake ngwire na no waga no mundu akorwo na thuri mundu agabanga thuri acio wega magabange no na andu acio ria mekurutaga wira me hamwe wega mauma hamwe ni ndinarora aya ndona maima ku wothe ne mararuta wira wega magwikaraga wega muno kona andu acio ni mabundithitie nie ona tiga uguo na gutire video ona imwe nyonire tiga kabisa nyonire ciro wa GP anyitete kairitu kau gake iyo tu niereke ngwera ikorwo indo itahotaga kuona kwirorera neta icio undu wina kihanie yambagia kuona ari nie riu ngambia kuona ciana ciakwa nona nie ndiendete kindaga kuona ati ndora githia mathiko mene ndona mundu akirira hau na nie ngarira ani mene kanyane na muthuri ucio ungi ni marira reke ngwire umuthi ni marira wega Marieri eni oye no ni ithe wa ciana no ni muthuri eni ni daddy na baba ni daddy na good ya ni daddy na baba Betini abangite wira onake gwisi no natunya mutu wala postaga fane ni kiria Facebook tari wale arageria kairetu ake ena kondonete aragia moiretu kana kairetu ake nikaigwa ke comfortable ke in a blended family oi guy Beti onake ni tondu turia andikaga ni aramenyaga nga no gue ni time we ndimenya mundu agithoka ni kaena kaundu mundu aiguaga riu ndagikwira mucemanio ria uma ke rifaro ni ta wa campaign maumako auma rifaro eno ya kiria ino haha kao ya bypass ni megwiciragia kumo ekurehwo muthi riu ndakiregire kurehwo andu mainuka maboekete oima no makai gutire mundu utanarira we ni uririre esina niguo wikichwa nie ndinarira tondu ndinerorera nyamu icio nie kire kingindiria ni ciana na ria nyone kana kagura kanyititwo ni ciro gakirite kona kindu giothe ga hinya hide andu mararira hau ndiendete karira ithe akarira ni niguo ndakwira uguo riu nie ndingihota riu tondu wa maundu ta macio ni nginya ni nyana ciana ciakwa ta ingithonga muthi ngai mwathani ciana ciakwa cingikorwo cihana atia we ni njira ngai andeithie ni hoyaga ngai ni arangihoya maundu mangi ona ndihoyaga mbia ngai etike tu ndikatindike twara twakwa twambatambate na hau beti mathabu mari akite ni akite mathabu mega tondu nake ni athire muthuri ungirera ni athire muthuri ungituika ithe wa ciana tondu kanyari nake na ciana ni ta kurogwo ngoi ngai tinde ndokwario uguo akireguo anapenda watoto wake ni kuri arume matatindagirira njega imociaraga nacio karigo ici ni ni ukarigo kana ni kuguruka kana ni famu watete kana wale muguruku yani anapenda watoto wake kuma mosari twana twake tuguthia kunyita ithe tukaririra ithe handu aturirira uyu ungi ukona bondi yake na ciana ciake ni nene huyo uwezi toa huyo alikuwa amepanga kazi kale hata mimi hata saa hii ni ndona betitangi ukira utuku inyue haya maundu ni magai tega imoci kwandikagira message kwanza ingia nyandikagira message hau ati ndirerirwo mwana university nae
na mwana sister yakwa nake mwena ucio kama takisema ni mamenyane matikahikani ndamerio na mangehikania ikiwa ni marahikania ikiuma kiroko tene gwite kiondo ngina ni cioke thutha ciuke cikiuraga ona yenda mahikanie sonoko kinjiria tiana ni rahikania thutha ucio ni mahikanie ndenda kumenya urimu miaka igana miaka igana mwana na miaka 3 na thaici ena twendi ucokombie kuga ati matikahikanie ni mahikanie na maji ale kwanza na wewe kanyari kaiko kwenda kindu ndanendera kanyari ninyendete kanyari ni kwenda ciana ciake na recognize ciana ciake recognize na ciana ciake cikata cia muthungu kora thaka beti nei akera andu marute mundu 300 agure mwana wake laptop na kama gutoka kwa kanisa ciana akenda gukata laptop ya ngiri magana manao $400 laptop ciana ciake kuri ithomagira ri ona matingĩhota gũthomithĩria kuo yako sawa kama ikifika ni kule yako sawa hiyo kitu ni bamba ati mtoe. Na kama utoe kwanza naenda kuangalia ukisema unatoka kanisa kwanza naangalia kwa kitabu matore yako inakaanga aje. Si ukula tonga 100 hapa na unanitishia utatoka. Toka kabisa uende. Sija trend nataka kutrend kwanza. Mtoto wangu lazima anunulie laptop ya $400. Na nani yako ni laptop hiyo? Hapo ni UK. Endi. Aya nunuliwa. Kila vitu 300. Ni mati mama mmerena kama anako anakiria kana muka kanitha no muthie auta ero ri kuguku no na bururi uyu wonaga guku Kenya guku tutindaga guku kurenda vichwa Kenya kwendaga riri Kenya kwendaga ugi na musa wethe bia no mundu ngwicora wethe bia ti uikara hau ta wina ngoma andu ni bidii Mungu bidii na ukora kidogo atamboa Kenya no ndira kaide mwire Rozi wacha nikwambie ni ando ndo mwejugaga akejokeria Rozi kuna kitu mimi nasemanga imwe merimu engire sikupenda ukire mundu tuiria menetie dawa icio nake ruhana ndari arwara ninye na atari o ihinda ria mundu ria kinyirira lazima ita happen ukire mundu no utari taru atumia aria marwaraga cancer ni ndawa makoma mahakite ni makoragwo tinde tereke ngwire undu umwe nwene muthenya waku wa gukua wakinya utegagwo ni runyeki ukagwa runyeki ukagwo no gathonga ni ruzira mundu umaga ngorove ya 5 akagwa kuma ngorove ya 5 akagwa na agathi thibitari agokira akauma na miti kana wiru tia ndagikua agoya kuruta ihuria mundu wa makara no ngegorithia thi tingima ndakwira atiriri nona ni ngionete andu marwarite cancer na matinywete dawa icio matihakite fanya anything si lazima ikue kazi ni na murimu ucio na ndae hakite ona kikare kairitu kanini ka miaka 20 gakorete kaingira university alafu ona akwa najua hata kufanya makeup beti haja paka mimi sionangi beti kama anakuanga amebreach hizo vitu mutikagaye kuigira kiria makeup na bleaching ate murimu tocio sio wote wanagochekanga juu hiyo ni kazi ni ndoe ginya kwehaka lipstick kale kairetu very naive asichana very innocent my cousin ni mwenye alikufa na leukemia tiguo ndirakwira ni njuga no ki alikuwa 20 years na hata lipstick akwa anajipaka ya nende lipstick kilo 50 tha ici enda tikaigere kwehaka kana onako ne hake kana nde hakite ninge mundu agia bia mutige expect ate uri ari muiru niguo aguikara muiru pesa ni cire kawo mutheo ko keho utamenya akora kauma mugage ni ko bleach na mwana wene ndari ya bleach ani njuga ake mundu ni giakinya morning people apostle tuko sawa how are you reke ngwire maundu mange njuga ni maundu ma Ngai agagukinyeria tu agakuiguira tha ukaga kurwara niyo ngiona ndaya rimwe gukira utari handu akiri kiama kia Ngai ni kuria
Alafu nona andu aria matarwaraga ni oru marwaraga rimwe mathiete nyitakire niguo betie murwaru mundu tarwaraga kimwe na guthie